he clip ino video ino ndenda nguonie guthaka rwimbo rwa Gacheru rwitagwo Mwendwa Wakwa Mariru, na ni rwimbo nigukuonia rhythm yayo na solo ti ruritu muno, ruthakirwo ni kia iyo ni A sharp, ruthakirwo kia B, E, B, F sharp. Hiyo ni progression ya key ya B. So ni B, E, B rege, alafu ukarekereria na F sharp. That is from here. Fret number 14 ino gitunyitaga V style from fret number 11. Hau niho B iri goka E ya beti ha fret number 12, ugacoka B rege kurekereria na F sharp. I hope niko correct. So ruthiaga atiriri, kwa Mariru, Mariru iro riakwa ngoro ti theru ningwendete ma. Mwendwa kwa Mariru, Mariru iro riakwa ngoro ti theru ningwendete ma. Yes, ruthakitwo githemba kiu ni rundenda nguonie, na tiruritu rhythm ya rwimbo rwithia atiriri unyitete uguo ndakuonia B, that is turambia fret number 11, ukanyita uguo ugoka E, ugoka B rege, ino ni E, F sharp uguo. Yes, ni F sharp. So ni hiyo ni progression B, E, ugacoka B ukarekereria na F sharp. Hiyo ni rhythm irathi atiri Mwendwa Wakwa Mariru, Mariru iro riakwa ria ngoro ti theru ningwendete ma. Rukire ndireka ri handu ha guka atiriri Mwendwa Wakwa Mariru, iro riakwa ria ngoro ti theru ningwendete. Riu ino ri handu ha guka haha ri F sharp ri ino ni F haha, yetiguo. So ukikuja hapa inakuwa F sharp. So instead of me kukuja hapa ndathaka goko uguo B, hiyo ni E, ndacoka B goka haha, instead of mimi kukuja hapa na lala hapa like nashika hii ganyito ui, ino igoka igatuika ni ino ni F sharp na ino ni F sharp. So no uhuthire ino na no uhuthire ino, koguo ndukarigwo kadira huthira progression iriku. So ndirathaka Mwendwa Wakwa Mariru, Mariru iro riakwa ria ngoro ti theru ningwende. Down, up, down, kwa Mariru, Mariru iro riakwa ria ngoro ti theru ningwendete ma. Yes, rhythm ya rwimbo rwiri rathi uguo. Riu solo part ya rwimbo ruru ri iroka atiriri unyitite B ri V ino ri no ri kana ile style ya uguo style ya tuthakaga ya intervals kana open
uguo bathaka uguo iyo niyo thakite solo ya rwimbo ruru na ithiaga atiriri unyitite haha B ri, that is from fret number 11 ukakira kira gikigoka fret number 11 gikigoka fret number 12, so ukamba ugathaka unyitite V style hapa, V style unyitite B ugathaka handu ha guka haha ri ukaruga ino, ukaruga box ino ugoka haha, so ugathaka uguo ugathaka inoi uguo ukaruga ugoka gaka ka mwisho ikezo guoni ringi turathaka uguo nona ugathaka hau urugite fret ino ya gatagati ukaruga ringi arafu ugathaka hau ndukuruga kindu arafu ugoka haha riu uguka ino ya mwisho haha, so uguthaka atiriri wambie mwisho uke hau ucoke yake ucoke uthakire riu hau nona ucoke ringi mwisho afu uthakire haha ugeka ka mbere jikana iraeleka, but no kindu kiria onaga ukorwo ndurahota kumira wega tha ici ri, the more uta practice the more tiati gukorwo uri urathaka nginya no uguo experience yaku irathii yongererekete, so at one point ni uguka umenye concept ino ya guthaka uguo solo nona. But ile kitu ningependa ujue ni concept ile ithakite solo hiyo na ithakitwo na hizo doubles, ithakitwo na double strings. Concept hiyo ni ya double strings, so wamenya concept ugwethiaga ukambia ugathaka B, ugathaka unyitete B ngoka mwisho hiyo niyo concept ithakite rwimbo ruu na niyo ndirenda umenye. Double strings wamenya ria uthakagira kuma hau he B nikuhota guthaka rwimbo ruu, but umejua ni wamenya key na ni wamenya concept ile ithakite solo hiyo, so itakuwa tu una practice tu pole pole goka
sorry. Yes. Gucokera ngwire ringi like wamenya tu concept ya mbere ya rhythm ri ni B thia na E ucoka B ringi ukarikiriria na F sharp kana no uthaki haha area kuona ni njega nawe. Riu solo ithakitwo na concept yo ya double strings. Yes, rwimbo ruru thakitwo githemba kiu. I hope video ni gukuguide uria ukuhota kuruthaka. Thank you, endelea kufanya mazoezi na usubscribe.